Wey'ngane zakwethu hleleleni ungangenile i-channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. UMdumazi umfokamhlongo laphana wey'ngane zakwethu usephendule umtalabho laphana wey'ngane zakwethu okade wenziwe uNjoko laphana kwi-album yakhe. Khumbula ukuthi uNjoko wagcine wakufeza laphana engomeni yakhe ukuthi uMdumazi akakuthenga ukudla laphana wey'ngane zakwethu, uyithengela amathumbu. Wayesefaka nomunye uza kwabo ukuthi wezwa ngaye laphana wey'ngane zakwethu. uMdumazi namhlanje laphana ushilo ukuthi usestudio laphana wey'ngane zakwethu. Uyadla laphana, udla yona leyo nyama leyo okukhulunywa ngayo. Thina ngale kukhuluma khona sokuthelela iclip uzwe laphana uMdumazi asestudio ey'talabha kokhoma laphana wey'ngane zakwethu. Siy'channel hamba phambili umkhanya ukuthi siyacethu wezokulungile. Cenza subscribe kunze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Abanye abafowethu sisestudio nanangu njinile nakhona esiyenza sazamkudla nomkizela nananyama wakuthi ziyaphendulela amadodinda ngabe asikuthengi ukudla thina ngizokhuluma sizakwazi samambe lokudla samakhaya thina sebiyokuthi ukudla sikuthini siyadla abadoda ethu ngiyadlala abadoda kuthe ngalo ukuthi saqedelana yena mfika Buyilinya